Nedeljni horoskop od 18. novembra do 25. novembra. Nedelja koja počinje 18. novembra započinje opuštajući mesecom u Raku i usmerava temu nedeljnog horoskopa svakog znaka na emocionalnu inteligenciju. Pluton, planeta transformacije, konačno će ponovo ući u Vodoliju 19. novembra. Doneće značajan tranzit i moćnu energiju kojoj se suprotstavlja Mars u Lavu. Dana 20. novembra mesec u Lavu također će se suočiti sa Plutonom, stvorit će emotivni period koji nas primorava da uspostavimo ravnotežu sa sopstvenim osjećanjima. Ovo je odličan trenutak za introspekciju i razmišljanje o tome šta nas pokreće. Sunce ulazi u Strelca 21. novembra, čineći ovu vatrenu sezonu nezaboravnom, dok se Sunce sprema da se suprotstavi Jupiteru u narednim nedeljama. Mesec u Devici 22. novembra zatvara nedelju. Iskoristimo ovaj period da se zapitamo šta tražimo u ljubavi i to sada kada Venera pravi trigon sa mesecom. Ovan. Igranje igre života postaje lakše uz mesec u Raku, koji vam donosi smernice za preuređenje vaše kuće. Ovo je pravi trenutak da se ozbiljno pozabavite svojim profesionalnim ciljevima, dok Pluton ponovo ulazi u Vodoliju 19. novembra. Postavit će scenu za značajne promene. Ovaj tranzit otvara vrata za povezivanje sa uticajnim ili moćnim osobama koje mogu promeniti vaš pogled na sopstvene planove i dostignuća. Iskoristite ovu priliku da definišete svoje ambicije i postavite čvrste temelje za buduće uspehe. Vatreni mesec u Lavu 20. novembra pokreće vašu strast za kreativnošću i stvaranje magije kroz maštu. Pluton dodatno pojačava ovu energiju i inspiriše vas da se odvažite na izazove i osmislite nešto zaista jednostavno. Nemojte se plašiti da rizikujete. Ovo je period kad vaša unutrašnja snaga dolazi do izražaja. Mesec u Devici 22. novembra donosi uzemljenje i fokus na detalje. Pomaže vam da se posvetite sebi. Ovo je savršeno vreme za introspekciju i negovanje sopstvenog bića. Odvojite vikend za aktivnosti koje vam donose mir i zadovoljstvo, bilo da je to meditacija, šetnja u prirodi ili jednostavno uživanje u omiljenim hobijima. Pokazivanje ljubavi prema sebi sada je ključno za vraćanje ravnoteže i pripremu za izazove koji dolaze. Bik. Mesec u Raku menja vašu priču početkom nedelje, dok se Pluton oprašta od Jarca. Ovaj tranzit donosi priliku da se oslobodite starih obrazaca i zastarelih uverenja. Pluton ulazi u Vodoliju 19. novembra, podstičući vas da prihvatite novu verziju sebe, spremni za transformaciju i rast. Postizanje ravnoteže može biti izazovno 20. novembra
kada se Mesec u lavu suprotstavi Plutonu. Ostanite taktični i fokusirani na svoje ciljeve, čak i kad naiđete na emocionalne prepreke. Jupiterova energija dolazi punom snagom sa Suncem u Strelcu 21. novembra. Donosi optimizam i snažnu potrebu za suočavanje sa izazovima. Ovaj tranzit vam pomaže da razvijete veću sigurnost i samopouzdanje, dok Saturn može doneti lekcije o strpljenju i izdržljivosti. Mesec u Devici 22. novembra uvodi razigranu, ali praktičnu energiju u vaše odnose. Ovo je sjajan trenutak da negujete svoje veze, razmislite o svojim prioritetima i unesete harmoniju u svoje okruženje. Iskoristite ovaj period za introspektivne razgovore i male, ali značajne korake ka ličnom rastu. Blizanci. Razvijanje emocionalne inteligencije ove nedelje postaje lakše, dok vas Mesec u Raku podsjeća na važnost slušanja drugih i pružanja podrške onima koji su vam bliski. Plutonov ulazak u vazdušni znak Vodolija 19. novembra označava početak značajnog puta učenja. Ovo je prilika da preuzmete inicijativu i unapredite svoje znanje o temi koja vas inspiriše, otvarajući vrata za lični i profesionalni rast. Kada Mesec uđe u znak Lava 20. novembra, opozicija sa Plutonom unosi snažnu kreativnu energiju. Ovo je pravi trenutak za razradu inovativnih ideja koje mogu postati osnova za pokretanje novih projekata. Nemojte se plašiti da svoje vizije pretvorite u stvarnost. Strast i odlučnost vodit će vas u pravom smeru. Sunce 21. novembra ulazi u vašu kuću odnosa. Doneće vam alate i prilike za unapređenje vaših veza. Fokusirajte se na komunikaciju, poverenje i zajedničke ciljeve sa svojim partnerom ili bliskim ljudima. Mesec u Devici 22. novembra podstiče vas na introspekciju i meditaciju. Iskoristite ovu energiju da razmislite o svojim planovima i pripremite se za izazove koji su pred vama, uz jasnoću i smirenost. Rak. Romantična energija ispunjava vazduh početkom nedelje, dok Mesec prolazi kroz vaš znak, praveći opoziciju sa Venerom u Jarcu. Ovo stvara očaravajuću i opuštajuću atmosferu u vašim ljubavnim odnosima. Podsjeća vas na važnost nežnosti i iskrenih emocija. Iskoristite ovaj period da unesete toplinu u svoje odnose i uživate u trenucima bliskosti. Plutonov ulazak u Vodoliju 19. novembra označava početak moćnog ciklusa lične transformacije. Ovo je vreme kada učite kako da kreirate i ojačate svoj emocionalni i mentalni oklop. Mesec u Lavu 20. novembra donosi snagu i podsjeća vas na vašu vrednost.
Opozicija sa Plutonom otkriva trenutke u prošlosti kada ste mogli da zasijate, motivišući vas da se ne zadovoljavate ničim manjim od onog što zaista zaslužujete. Početak optimistične sezone Strelca 21. novembra unosi novu energiju u vaše socijalne i profesionalne odnose. Mesec u Devici 22. novembra donosi praktičnu i analitičku energiju koja vam pomaže da efikasno komunicirate sa prijateljima, kolegama i saradnicima. Ovo je savršeno vreme za organizaciju, planiranje i otvaranje novih mogućnosti za saradnju. Lav. Odmaranje je idealan način da započnete nedelju, dok mesec u Raku podsjeća da je povremeno usporavanje ključno za vaš biznis. Ova energija vas ohrabruje da se posvetite sebi, porodici i ličnom miru. Plutonov ulazak u Vodoliju 19. novembra donosi duboke promene u vašu kuću odnosa. Ovo označava početak nove, značajne priče koje će se razvijati tokom narednih decenija, otvarajući vrata za duboke i transformativne veze. Dana 20. novembra mesec u vašem znaku pravi opoziciju sa Plutonom. Podsjeća vas na važnost kompromisa i ravnoteže u odnosima. Ovo je trenutak da procenite svoje emocionalne potrebe i uskladite ih sa potrebama ljudi oko vas. Kako sunce ulazi u znak Strelca 21. novembra, vatrena energija donosi uzbuđenje i inspiraciju. Vaša kreativna energija cveta, podstiče vas da sledite svoje ambicije sa optimizmom. Mesec u Devici 22. novembra ističe vašu organizacionu sposobnost i praktičnost, pružajući vam priliku da preuzmete vođstvo i ostvarite profesionalne ciljeve sa lakoćom. Ovo je odličan trenutak da planirate naredne korake i pokažete svoje veštine. Devica. Mesec u Raku početkom nedelje donosi novu dimenziju u vašem društvenom životu. Otvara vrata za zanimljiva poznanstva i inspirativne trenutke. Ovo je idealan trenutak da se povežete sa ljudima koji vas inspirišu i možda pronađete onu muzu koja će vas podstaći na kreativnost i nove ideje. Plutonov ulazak u Vodoliju 19. novembra nosi snažnu transformativnu energiju, ali se suočava sa izazovnim aspektom meseca u Lavu 20. novembra. Ovaj tranzit vas podsjeća da ne forsirate stvari i da budete blagi prema sebi. Umesto da se zamarate, pokušajte da odvojite vreme za introspekciju i rad na unutrašnjem balansu. Ulaskom sunca u Strelca 21. novembra dolazi period optimizma i strasti. Ovo vas podsjeća na važnost vremena provedenog sa voljenima i jačanje vaših veza. Iskoristite ovu energiju za podsticanje ličnog rasta i uživanje u svakodnevnim trenucima. Mesec prelazi u vaš znak 22. novembra,
i donosi osjećaj mira, radosti i osvježenja. Ovo je savršen trenutak da obnovite energiju, usredsredite se na svoje ciljeve i pristupite životu sa nadom i entuzijazmom. Vaga. Kardinalna energija donosi snažan vetar u leđa ove nedelje sa mesecom u Raku na vrhuncu vašeg astrološkog grafikona. Ovaj tranzit budi vašu ambicioznost i daje vam potrebnu snagu da se fokusirate na ciljeve. Mars u prijateljskom znaku dodatno postiče vašu odlučnost i olakšava ostvarivanje planova. Plutonov ulazak u Vodoliju 19. novembra pravi harmoničan aspekt sa vašim znakom, otvarajući vrata novom ciklusu u vašim odnosima. Ovo je trenutak kada možete upoznati ljude koji donose transformaciju i inspiraciju u vaš život. Energija Plutona osnažuje vas da jasno definišete šta želite od svojih veza i kako da ih oblikujete. Kada se mesec u Lavu 20. suoči sa Plutonom, dobijate priliku da se povežete sa svojom unutrašnjom snagom i nastavite da gradite svoju romantičnu priču. Ulazak Sunca u Strelca 21. novembra donosi toplinu, optimizam i podršku kroz prijateljske odnose. Ovo je vrijeme kad vaš društveni krug postaje vaš oslonac. Pruža vam snagu da prevaziđete izazove. Nedelja se završava sa mesecom u Devici 22. novembra, pozivajući vas da usporite, odmorite se i posvetite sebi. Pripremite se za novu sedmicu sa jasnim planovima i obnovljenom energijom. Škorpija. Početak nedelje donosi mesečev boravak u vodenom znaku Raka, što je savršen period za postizanje akademskih ciljeva. Osjećate se angažovanije, inspirativnije za učenje, pa je ovo pravo vreme da se posvetite novim znanjima i veštinama. Vaša intuicija je pojačana, što vam pomaže da se povežete sa dubljim značenjem stvari koje učite. Plutonov povratak u Vodoliju 19. novembra donosi snažnu energiju transformacije u vašem neposrednom okruženju. Ovaj tranzit otvara mogućnost da preispitate svoje interakcije i način na koji komunicirate sa ljudima koji vas okružuju, donoseći značajne promjene u vašem svakodnevnom životu. Kada mesečev tranzit kroz znak Lava 20. novembra stvori opoziciju sa Plutonom, može doći do trenja i nesuglasica u vašim odnosima. Ovaj aspekt vas podsjeća na važnost toplih i ljubaznih reči, kao i na to da se trudite da sačuvate mirnu komunikaciju čak i u napetim situacijama. 22. novembra sa mesecom u Devici energija se smiruje, a vi ste u mogućnosti da preduzmete akciju sa lakoćom. Ovaj tranzit vam pomaže da se fokusirate na praktične aspekte života, dok istovremeno pruža priliku za produktivno druženje i povezivanje sa drugima. Strelac.
Početak nedelje sa mesecom u Raku donosi period introspekcije, gde ćete imati priliku da sagledate kako su prošli trenuci oblikovali vašu sadašnjost. Ovaj tranzit vas podsjeća da cenite svoje iskustva, jer ona ključna u formiranju onoga što ste danas postali. Osjećate se emotivno povezani sa prošlošću i spremni da iz nje crpite snagu za buduće korake. Plutonov povratak u Vodoliju 19. novembra pokreće period u kojem ćete biti pozvani da verujete svom unutrašnjem glasu i podelite svoje ideje sa svetom. Ovaj tranzit vas podstiče da se postavite u centru pažnje, jer sada imate snagu i sigurnost da iskažete svoje mišljenje i stavove. Mesečev boravak u Lavu 20. novembra podiže vašu energiju i samopouzdanje. Vatra koju ovaj znak nosi ojačava vaše samopouzdanje i osjećaj vrednosti. Verujte u sebe i svoje izbore, jer sada je pravi trenutak da pokažete svetu svoju unutrašnju snagu. 21. novembra sa suncem koje ulazi u vaš znak, atmosfera postaje još dinamičnija. Ovaj tranzit donosi više vatrene energije i motivacije, čineći da se osjećate oslobođeno u svom elementu i spremni da uživate u životu. Vaš entuzijazam i pozitivnost postaju zarazni, a period je idealan za zabavu, kreativnost i uživanje u svakodnevnim aktivnostima. Kada 22. novembra mesečev tranzit kroz znake Device donese smirenje, bit ćete u mogućnosti da se fokusirate na praktične aspekte života. Ovaj period vam pomaže da se vratite na pravi put, donosite pametne odluke i pripremite se za sljedeći korak u svom planu. Jarac. Ove nedelje donosi promjene koje umiruju napetost koje su vas pratile. Početak nedelje sa mesecom u Raku znači da više ne morate da se suočavate sa suprotnostima koje donosi opozicija sa Plutonom u Jarcu. To je oslobađanje od napetih emocija i sada možete da se fokusirate na obnovu. Plutonov ulazak u Vodoliju 19. novembra donosi duboke promjene u vašem načinu razmišljanja. Ovo je trenutak kada možete da oslobodite svoju prošlost i započnete novu priču. Ovaj tranzit vas poziva da se distancirate od starih uverenja koja vas više ne služe i da razvijete nove ideje koje će vam omogućiti da se razvijate. Osjećate se kao da vam je data šansa za novi početak, a vaš pogled na svet se menja. Kada mesec pređe u znak Lava 20. novembra, energija ovog tranzita vas podstiče da započnete proces izgradnje i isceljenja. Sa Marsom koji također prolazi kroz znak Lava, sve je intenzivnije. Ovaj period donosi strast i energiju koja vas gura napred, ali može
doneti izazove u smislu kontrole i ravnoteže. Važno je da uložite energiju u pozitivnu transformaciju umjesto da se suočavate sa destruktivnim impulsima. Nedelja se završava mesecom u Devici 22. novembra koji donosi smirenje i unutrašnju stabilnost. Ovo je savršen trenutak da unesete lepotu, harmoniju i ljubav u svoj život. Ovaj tranzit vas podsjeća da vodite računa o svom zdravlju i o svakodnevnim navikama, a također vas ohrabruje da unosite pozitivne promjene u svoje okruženje. To je period kada možete da se povežete sa sobom i onima koje volite i da uživate u jednostavnim, ali značajnim trenucima. Vodolija. Početak nedelje sa mesecom u Raku donosi vam savršen trenutak za refleksiju i promjene u vašim rutinama. Više nego obično osjećate se sigurno u svojoj efikasnosti i u tome kako organizujete svoje svakodnevne aktivnosti. Ovaj period vam pomaže da uvidite vrednost sistema koji ste postavili i kako on doprinosi vašem napretku. Pluton ulazi u vaš znak 19. novembra što označava početak snažnog ciklusa koji donosi duboke transformacije u vaš život. Ovaj tranzit vas poziva da preispitate ko ste i šta želite postati. Bićete u prilici da otkrijete nove aspekte sebe i oslobodite se onog što vas ograničava, čineći prostor za rast i promjenu. Kada mesec uđe u znak lava, 20. novembra dolazi do povezanosti sa Plutonom, što je vrijeme kada se morate usmeriti na razvoj vaših prijateljstava i drugih važnih veza. Ovaj period vas podsjeća da odnosima treba posvetiti pažnju i rad na njihovom jačanju. Biti tu za druge u ovom periodu može doneti značajnu emocionalnu isceljujuću energiju. Sa dolaskom Sunca u Strelca 21. novembra vaša energija postaje optimističnija i šira, podstičući vas da se povežete sa prijateljima i budete uz njih kad im je potrebna podrška. Ovo je savršen trenutak za aktivno učešće u društvenim i grupnim aktivnostima, jer ćete biti osnaženi energijom zajedništva. Nedelja se završava mesecom u Devici 22. novembra, koji postavlja ton za period smirenosti i isciljenja. Ovaj tranzit vas poziva da se opustite i obnovite, fokusirajući se na svoj unutrašnji mir i dobrobit. Bićete u mogućnosti da pronađete ravnotežu između obaveza i potreba za opuštanjem, stvarajući harmoničnu atmosferu za naredne izazove. Ribe. Početak nedelje sa mesecom u Raku donosi stabilizujuću energiju koja podržava vaše planove i pomažući im da dostignu nove visine. Ovo je vreme kada se povezujete sa inspirativnim ljudima, kao i sa sopstvenim muzama koje vas postiču na kreativni rast i napredovanje.
Ovaj period podstiče vaš emocionalni razvoj, omogućavajući vam da se dublje povežete sa onim što vas motiviše. Kada mesec uđe u znak lava 20. novembra, dolazi do opozicije sa Plutonom, što može stvoriti napetost u vašim odnosima sa drugim. Osjećate potrebu da se povučete i radite sami, što vam donosi osjećaj zadovoljstva. Bićete usmereni na vlastiti napredak i obavljanje zadataka u sopstvenoj režiji bez previše spoljnog uticaja. Sa dolaskom Sunca u Strelcu 21. novembra ulazite u dinamičan period u kojem vam društveni život uzbudljiv i pun mogućnosti. Prilike za napredovanje su na dohvat ruke. Energija koju donosi Strelac postiče vas da se upustite u nove iskustva i povežete sa ljudima koji vas mogu inspirisati na rast. Nedelja se završava mesecom u Devici 22. novembra, koji vas podsjeća da koristite svoje reči, da izrazite ljubav i budete prisutni u svojim romantičnim vezama. Ovaj tranzit vas motiviše da komunicirate sa partnerom, negujući emotivne veze kroz iskrene i pažljive razgovore. Fokusirajte se na izgradnju bliskosti i postavljanje temelja za emocionalnu harmoniju. Srećno, dragi moji!